Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Papanam tataba daw. Imbaonak ni Nanam Atuyang. Mapanak agbayad iti kurinti may. Maglugan ka nga rudain. Aguray ka. Nangibulsak nga minang pagbayad ka. Nalipatam. At nagayam dito'y bulsak. Narigatay numalipatak. Ung tanak manin ni Tuyang. Sige, itulod ka nga rudain. Tapno makabayad kan iti kuryente yaw. Una, narigat numapot-danak iti kuryente. Nabarte kaksan. Kwarap. San pa'y tata? Diyak mo makatadirain. Ayan. Nanay. Uray sak gayam. Jak meten makatakdar. Dan sa bayadak Ay, talagang ada. Dito'y ninunta nga arak. Dito'y bidyok yan. Ay, wala niya. Awan ti daddo mabayadak. Awanan. Ay, kunak no dapay bayadak analipatak. Nagawid tan taon. Inton mabayada mo dito'y ininumta. Sigurado ka nga awan nalipatak ang bayadan, kuwarag. Awanan, tata. Jakman amaw no apay akasang sangput ni Badong ko anapan nagbayad iti kuryente. Naturog met adagaws. Ay, nabannog siguro Intulod ka no ni Kwaraw. Ay, katuray ni Kwarog. Naturog matadagaws. Imbag pa'y kada kayo, Maray. Tanakabahayad kayon iti kuryente yaw. Narigat nga minti maputdan iti kuryente, Maray. Ay, pudno dahita, Maray. Jak kayat tagkarkaradap iti rabi ay. Iso nga imbaon ko adagos ni Badong ko ang nagbayad iti kuryente. Mare, apay dagita lalaki dita balay damari tuyang kan kabadaw. Na, when nga agpaisaw. Kasla dagita mo't dagita agputid iti kuryente. Nene, apay apot danda iti kuryente da pari ba daw? Kat nakabayad da matad? No nakabayad da, apay nga rodapot danda nga iti kuryente da. Sapay na pan ijay bangkag da marito yang kan pari ba daw? Ay, maklaat dan tulatan inton agawid da. Awanan ti silaw da. When nga rod Ay, kat no nagbayad damat iti kuryente. Badong, iyon mo man tasilaw tadyak makita to'y lutlutwal. Nakaon mo tayo. Na, apay ngay nga rod nga awan mo't silaw. Saan mo't a brown out? Tadamot silaw da kapitan. Uray iya tersina ni Marikwana. At damot silaw na. Nakabayad tamot tayo. Diyak amo Nakabayad tan, san ka day? Ha? Nagbayad ka? Wano saan? Kitwan, Mike. Apay nga rod adi mo maisarang kanyak tarupam. Nagbayad ka? Wano saan? Kaslasaan Anya? Nangipanam nga dya intad ko apagbayad mo. Ay, sus. Dakisakam. Sumungbat ka ba daw? Ay, aguray ka mo Tagpampanunot ang iti sungbat ka. Agungit ka manin ako nakaw. Talagang agungatak. Pang-oran ka manan ba daw? Aguray ka kaday. Relax. Sakbaya pang-oran nak. Tumarayak pa'y. Narigat. Agsubli ka! Kwarag. Apay tataba daw.
Mapan kami agronda, tanay, rabein. Agong ungit ni Nanam Matuyang. Apay aya? Berberoken na di pagbayad iti kuryente nga intin na kanyak. Kat no napantayin niyo no medyo ilay. Uwin nga raw. Apay nga min nga inawis nak nga ginaw. Kunamot nga min na kayat mo ti uminom iti arak. Ay. Ay, talaga berberoken na ko ni Nanam Matuyang ko araw. Sige. Jak ibagbaga nga da ka ditaw eh. Ibagak nga da ka iti balay da angkel kao. Kapitan, adda dito ni Badong ka. Ada. Apay nga nga imbagan pare. Kunak nga ilamang nak. Apay ka ilamang ka kat dakas nga aramid dayta. Ah! Ang dakas ti aramid mo. Ay! Badong! Ah, Ala, yawid mo ni pare Badong. Wan, Kapitan. Umaykan! Na. unay kamutin pare. Kaslasaan ka kumpare. Agawid kayo ka din. Maribanang, kumita ka kadidita balay da pari Badong kan Marituyang. Ay, nasipngat Ay na, saan gayam ang nagbayad ni Kabadong iti kuryentida? Tanapan na inyinom, kadwa na ni Kwarog. Ay, day tangarod ka. Iso akas taon ay ti ungat ni Marituyang. Ta sino mangamin nga iti saan na makaungat iti kasta nga aramid ni Kabadong. Ita, nagsipngat lakit nga ro iti balayda. Ay, saan ko mamapasamak dayta no nagbayad ni Kabadong iti kuryentida. Awan samot ti pasaheros, Chip. Naguray tayo At danto inton madamdama. Chip. Ni Tata Badong deta sumungad. Sapay ko tagpaitulod ijay ilay. Aw, tatabadaw. Aglugan kan tayo tulod na kay Jay Ilay. Dito ikan tricycle kong aglugan, Tata Badong. Sana nga't pailay. Mapanak lang ni tabang kagkaw. Apay day taabot ti agong mau, tatabadaw. Ha? Apay? Anya ti makitam dito abot ti agong kaw. Nagngisit mo't una yan. Narugit sa unay. Saan analinlinisan? Naguyaw kayo. Pudno mo't ibagbagamay. Kasta unay ang ngisit na. Panawan kayo manlagan dito paradaan. Gumuran samot ni Tata Badong, Chip. Bayam. Pudno mo't nga mina nagngisit dagiti abot ti agong na. Sa bagay Pudnumat ti ibagbagata. Mapanak ije bangkag ko maray. Iso ang kumatangak man iti tinapay abalunag. Ay, kawan Kabadong tanarigat ti mabisinan. Ang addamadlaw ko ken ka. Anya day tamaray. Ape nagngisit tabot tagong mau. Anya. Sarmingam ngamin Naguuyaw kayo dito yung kabildatan. Nay, ibagbagak lang matipod now. Ay sana ko nagumatang. Naguuyaw kayo. Nay, ibagbagak lang matipod now. Gumatang ka ka din. Sanay. Talaga manangisit tabot tagong mau. Kagura madanggan tipod now. Sana ka gumatang hindi ta tersina maray. Uray putem. Sanay na pulos. Jakon may babawi timbagak at talaga nangisit tabot tagong mau tagpay sumay. Kunamot lang na sino na kita. Naglalaing da nga guyaw. Ay, kita mo ti pagpagnam aparay. Madung parnak. Ay, si kamot gayam na tamasabat ko paray. Sa balin tumot kami tikit kitaam. Dagita man. Kunamlan asino da naglalaing da nga guyaw. Asino da? Dakwaro ka. Nagitipada na driver dita paradaan. Ni Marikwanang. Ha? Naguyaw daw unay. Wait a minute paray. Anda madlaw ko kun ka. Anya day ta paray. Ito mangat ka man. Apay Basta tumangat ka. nakatanga na kan. Ay, una yan. Ah, Nagngisit mat day taabot ti agong mo. may isa ka ba't pare? Apay naguyaw kayo. Ay, ibagbagak lang ti pudno paray. Agpapada kayo amin. Naguyaw kayo. Naata makaungat kan sa matin paray. Talaga makaungat ang pare. Ay. Kagurgura kayo amin. Where are you going, paray? Mapana kayo bang kagaw? Pag ija tawan manguyaw kanya. Papanam, pari Badong. Mapanak ija bang kagaw maray. Nakitam ka din ni Enteng.
Nalabsak dita kalsada. Ay, ne, apay nga paray. Anon day ta agong mau? Apay maray. Nagngisit mo't una yan ti abot day ta agong mau. Ay, may isa kamot maray. Ah. Nauyaw kamay. Apay, adan sa bali anang uyawkan ka? Amin kayo dito'y kabildatan. Nauyaw. Ah, Pagpapada kayo amin. Nakmanlangan dita bangkagaw. Makaungungat ni kabadong alimabas dito tersenak maray. uray dilim mabas di tabalay. Kastala unay ti unget na. Inuyaw ko nga main maray. Ay, uray siyak mo't amare. Ay, jak nalapdan tinanguyaw kan kuana. Ay, panagkunak. Ngimisit jabot tagong na. Gapu iti kawan ti kuryente da. Nagusarda ngamin iti burroong inirabe ay. Ay, sigurado na itamaray. Kat saan na nagderderamos ni kabadong. Ay, ningay nga tamari tuyang. Ay na, masapsapa ka na yun na mapmapan ije bangkag da. Nasipngat pa'y laang, mapanan ije bangkag da. Kasta aya. Ni ngamin marituyang, awan ti sayangan na nga oras, maray. O mo na pa'y lataraok ti kawitan na kabimangunain. No kasta, imunan anapan ije bangkag da. Wan sang putantulangan ni kabadong ije bangkag da. Apay nga inuyaw yun ni Tatam Abadaw, kwaraw. Talagamot nga minanangisit ti abot ti agong na. Ay, kagurgura na tayo. Inuyaw mo ka di matanggail. Ay, hewan nga raw. Kat no kanayon yung ngay baga kanya kadakas ti aguyaw. Nailawan ko nga ron. Basol mo ang kail. Ah, Nauyaw ka mo ta kapitan. iya. Adong tinatrabahok dito'y bangkag, badong. Kasangsangpot mo pa ilaang. Marurudak ka nagiti kabaranggayan tayo. Inuyaw dakinig. Apay ko mga uyawunda ka. Nangisit ka nung amin dahil ito'y abot ti agong ka. Nangisit aya. Nan kita man. Pudno aya, nangisit. Ay. Nangisit talaga, badong. Na. Tauray mo lang itangat-tangat sa katawa. Apay nagkatawa ka ngay. Ay, sumardan ka man pa'y nagkatawa. Tay bagam nun yati katawaam. Nagkabot agong mo to yan. Ay nalagnisay tama. Nangis-ngisit tabot ti agong mo, ah? Nya. Ay, sumardan ka man nagkatawa. Katawa ka na katawa. Papagsardangan yak. Kaya ko pa nga rin tiyang katawa. Ay na, ang kinkin na tawa tamot. Ano ba daw? Huwag nga rin. Takit ang diramusan. Ay, wala niya. Wait, intan! Maray, kita damari tuyang kan kabadong. Nagkuyog damot anagawid, anaggapo iti bangkag da. Kan agkinkin na tawa da. Win nga raw, naka-holding hands dang agkinkin na tawa. Kasla naragsak damot adwa. Win nga raw, amaray. Ay na, nagsuwit dan. Ay, kasta kami kumamot ka ni Inteng. Ay, oray siyak. Ada kumamot kahinhin nolding hands kan kakinkin na tawak. Ay na, nakaragragsak dakijay nga agasawa, marikwanang makapaapal. Sana all. Ay, kwaraw. Sumungad na pari ba dong kan marituyan? Saan tan nga uyawan idang kail? Tadakas ti aguyaw. Uwan, saan eh? Narigat ti makabasol. Paray! Ay, agawid kayo, pare? Huwag paray. Magawid ka man, ganito yung kaw. Kapitan, kita man no nangisit pa ilaang ti abot ti agong mikin ni badong ka? Ay, saanin, pare?
Naamiris mi adakas da aguy uyaw. Ay, uyawan na kami lata pare. Ha? Ha? Uyawan talata ka no idang ka. Ay, saan? Agtal na ka man kwarog. Ha? Sige laeng, kapitan. Uyawon da kami laeng. Saan kami agumura kat kinibadong ka? Saan? Saan pare? Tanu uyawan na kami kinituyang kao. Ikatawa milag. Wen, kapitan. Kat napanunot may, at tapno saan da kami nga uyawan. Agbayad kami ton iti kuryente may. Tapno saan ang umisit ti abot ti agong mikin ni badong kaw. Ay, kat na saya at... Una, tapno awan ton ti uyawan may. Kasta tatabadong ken nanatoyang. Agaramid kayo kit di iti pagsayaatan nyo. Tapno saan da kayo nga uyawan, dagiti kabaranggayan nyo. Ala sige! Didan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawan inon bida tayo anay. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.